ăn bị tiền rồi rồi phạm điều nhà này trong ấy còn dưới tập dưới là mua tập mua là họ cầm cùng với nhưng mà ngay dùng gì chữ giờ tập dưới nó mà nhưng mà mình mới dùng ngay dưới cái mi bên kỳ bên gì nhưng mình nghĩ quá nhưng mà nghĩ xin nó đó. Nhưng mà còn đi bay với dòng bình điện nhất tàu mặt kia nào rồi nó gì mà tiếng ngâm ngắm mình món gì dữ con ấy phải đó cái mà cái anh em chỉ cần có là trong đó cái méo thành đó thôi ghê nhỉ kalau ghê ơi á cái kiểu đi là cầm con quên cầm cho tay bà kéo về thì cầm con không quên ngã chỉ cũng ó còn chuyện ó nó ngã chỉ là giống cái báo thế mà những gì như bằng tôi những gì ngã nhìn được cái tầm giờ dan tôi thấy ok ngay chụp có ngay hạt đập bên kia mati tanam bunuh penjara ngay tao mày mà văn nhìn ngạ ngay mồ mình cái chiều mình cái mà phải kadang ngaji wa me penjundang cái gì chỉ con này ta gắn nhớ đi bắn gì chị nào sao thế như còn mấy triệu đi mấy nhập bên năm là sao đi chị như ta còn mà hiện tại bạn ăn chỉ bảo tại như chạy đi bây giờ rồi đó chọn lía còn tao mày bị muốn chim nhí ấy cho xíu chứ còn ôi à vì gì ôi hồi thì có nhiều ngày lắm dan mana buktinya dan như dùng như này tặng ai mana buktinya thì ta lihat nhìn cái tolong aja nggak perlu nggak lihat nih nggak gentleman loh ini gentleman ya nyamin quý vị không và các dưới anh ạ nhưng mình cứ nó cầm cho chín bên nó mình cái cầm xì mà nhưng mình cái đi bán nhìn nhưng mình cái đi bán nhìn mình xuống nó cầm xì mà kalau dưới mình sợ nhau vẫn nhìn là dưới bụng gì nè kalau cái cầm xì đi bán nhìn mình bệnh gì nè như còn như bóng xuống nó cho đẹp kalau xuống nó mềm mà dưới bụng gì nè thì đi bên gì kalau dari bukti như tới dòng vấn đề gì là như đi bán nhìn nè như còn hả ní cầm còn nữa lần đó như là thế nào như lipan cầm xuống nông mày jadi như minta perlindungan itu namanya ngay tụi mày ngay ngoceh yang penting ngay mình ngoceh ngay siap ya ngay ternyata sudah sambil makan santai gitu loh konnya tamsu ya bibitnya ngaji dong itu nyanyi nih bilang ngaji tau ngerti nggak ngay konnya tabok dia oke. Kalau ada bukti pos aja terusnya kalau ada gimana? Ini buat apa? Pos juga ini terima juga nggak? Kenapa nih jawab? Ya ada lah. Berarti kenapa bisa jawab ada? Dan memang ada. Tadi kan bilang mau. Kalau mau memang kalau cek komen ini mau lapornya seolahnya fitnahnya kan begitu. Tetap insya Allah. Dan ini Hasan Lim jadi si nyinsir Hasan Lim kan nyinsir dan tunggu nih tahun kan nih do grup di kayak kan nih Kak Hasan Lim sampai kongsi alwi kan nih tinggal limannya kalau itu kita main juga kan saya cuma santai chung ngay mới hồi nhìn tetap như hồi nhìn oke như là với tầm mặt trên như mỗi người mấy này sao cầm bông như này sao miệng sung ấy ai bông tầm mặt trên ai sung gì mà được mà đi tao lắm thì ngay sẽ tao lắm kalau satu sini penjara ini mati haram
勇敢嘅呢班人，要冇俾人要攞表現，冇份入攞事，nhất cảnh sát là với nhất cảnh sát là với à bây giờ nếu mà luận tu mà làm gì vậy có xong rồi semuanya kosong gitu nih omong kosong cái này sao chẳng hết cái này ta suốt mà nhưng mà ta kiện thật vậy đó là mà kìa như tôi pun kiện thật mà là ngay làm cũng biết nó theo à làm cũng nói sao mà presiden Prabowo Subianto mà biết rồi đó thì tôi mong chung lắm mong thử ở trong cái nhân loại trong chuyện đó một cái là các Prabowo thì chết á nó sẽ sử dụng rồi ngay mang theo gì ngay đầu tiên sử dụng cái chỗ thay đổi nhà mình chỉ phải sử dụng chán lắm vậy là cái món chung như này kalau pandangan kalau kongcoy ini lah hanya gertak caranya hoi kita dengan 1001 cara dengan 1000 cara pikiran kotor dan tidak sampai dan tidak melakukan coba pengekan filmnya ini dan ABBT Tengah aja nggak Lisa Yung dia kena pat dia apa dia bawa biar pun dia ini mana orang ya không phải nhiều mà kalau như càng ngày trường mà tại tập mình cái bụi gì hầm xuống trong này hạ đồ này lô quỷ đông bầm ấy anh Hiếu ngay nước đồ nghe nó nhắc cái lít lượng hay mấy lít lượng đừng nó sử dụng trong rất là hiện mình rất là những tài chính chỉ cụ hiểu kiểu như mấy cái vấn bao nhiêu là phải tiểu như hiểu mà như ta gặp gì vậy như tôi này như phải trái nè tapi như cảm bantai lah mati tanam bunuh penjara jangan obat di sini nak lebih điều khiển à nhưng mấy cái chỉ thân nghe là bài của điều khiển là đó nhưng là giật nó ai gì nhưng mà chỉ đi ngang như này mày chỉ bài nó gì làm như tao mắt ăn xỉu dân này ăn tối với mấy mua cái gì đó mà nhìn mấy người như sợ mày chỉ bài như sợ mày hắn cô chạy những 100 cái là như thì bao nhiêu 10 triệu như cái bữa giờ nhà mấy ruộng tu chiếu hành nhà ngay tùy bà đi tận nhà nhìn loài téo nhà mấy gì chắc mò téo nhà mèo hắn còn hồi có sự ăn chỉ bài nhìn nhà téo nhà mèo nó còn gì vậy vậy intinya ini paling kau tangan kan misal memang hantar masih tangan ngasih kau dan dengan bangganya kamu ini adalah kong ternyata tu masih kong Johnson kau yang kini nak bina nyanyi ok musik ok saya begitu masih ternyata kali pangin nhớ ra kau nak thầy cái chung còn đi bài à biểu sĩ biểu nhà mấy gì à hiểu biểu mấy gì à như mày mấy gì à biểu thầy gì bài à hiểu biểu mấy gì biểu như mấy cái biểu như gì biểu thiên云với 10 日先是7、8點小陽47歲秋啊sao cái đến thiên云với 10日先是7、8點做先睇兩47歲表hiểu 병咩？因為智慧高。
Tù piong đó, cái nào mua lít dòng tù piong mua lít đó bang, dùng cú phun nó, ai à, nó sẽ chiếu ra rồi nè, quỷ giáo đồ anh căng à, nhà mấy chỉ bài piong này, anh căng này, những cầm piong này, piong tết đấy, cái nào là chiến元辉10月11日，先先食特點，小陽生年47歲，mang đẹp dòng, hiểu không? Hay quá, tù piong đó, bác muối cái đó cũng cầm tôi tù piong đó, nó suy chung thức, cái lỗ coi tiêu cho mình thức đi, đó, rồi. Mới giờ đi còn không bay đó nhung tiền xin đi bao nhiêu này, mua cái gì đâu mà tiền cho nên nhiều mấy nhìn, cầm tặng anh chỉ bảo,人共最尾去幫你咪黐肺咁講呢掉嘢咩？應該掉嘢咩啊？你明係咁問唔夠問係有，係間老師佢哋點講啊？閒樣啊，後日你本人用少啲用係驚你冇聽你有咩支肺啊？我呢嚟啥？少啲啊幫下咩咪？Sikit nyo pabok mo to mas yan. Kasuno siya ngayon kaya. Thấy các chủ nhân nhớ ra căn ti đều miền này tôi sang sợi cắn, những ngày mình mới ra căn xin đó, chưa lấy mới ra căn xin đó, nhìn cái câu chuyện mà mà sao thì các sang kiểu như này cũng như chơi rồi dây sang thì lên cấp thì các sang kiểu như kiểu chứ kiểu em chứ mình ở khí phủ sang kiểu như mà là vì sao? Nhớ mua cái bộ bạch chi bay rồi nè, mà nhớ 10 triệu bạch khung như rồi nè, nhớ mày chi bay piong nó, ý piong nó rồi với piong nó dùng chiêu thức nha, piong tiêu nha, mi piong nhị con mang luôn rồi piong như mi chi à, hả? Chơi ra căn bay, mana bisa selesai bay, bukannya kan nyek tangan aja bau, kok berubah pikiran? Cancen nah, selesaikan baik-baik. Kok berhamai sih? Ini mới xử lý mấy? Hả? Tôi mới bị bơi chăng rồi à? Ấy á? Tôi mới selesaikan baik-baik. Oh nggak mungkin, ini mau pabok mau gong saya ya, gong ya, itu namanya gong ya. Ini mày chi bay nổ xỉ những gì rồi rồi,你paham? Mà cái cầu những gì rồi à, ngay xỉ à mà,你这一样啊，你唔啲手教啊，人ngay掉有咩講啊？你冇掉嘅咩喺度邊啊？nhằm dịp biểu anh ra tiền chỉ dẫn còn gì đang nhận bị ngọc biểu như muốn cho một đi cũng nhưng còn mà nói hiểu nè như con nhất công ty yêu dùng chung mà như sinh biểu anh ra nhưng công quỷ như mấy chi bay cái lục bộ cho cái lục bộ cái mấy quỷ đó nè makan sabu masa sih makan sabu makannya opet dengan channel ya ăn小liên như bạn nhìn nó kim bữa gì ăn小liên đẹp chụp chiêu mà ăn小liên bà mình làm ngày cả như thổ kem chỗ chỉ một như bạn nhìn cảm ngày đằng ngày đều nha mấy ngày một còn ngày như thổ kem mà đằng ngày một đều nha mấy ngày tầm ngày thổ kem ngày tầm 3 ngày thổ kem ngày một ngày thổ kem mà từ nhà ta nhé như thế cái một ngày gắn như bạn nhìn gắn ngà cua nhá mau còn alasan tertentu mau coba kan saya takut kan karena salah kan juga nih sana ini bang mau lipan nyintan juga hak kan nyin hoho nih banyak dan semuanya udah tahu nih tuh nyin anfai loh semua mau jaga betul nggak kau jadi mbak kamu komen nggak saya mau aja sih nggak butuh kayak gini statue ya bang siapa yang bisa memihak dia tetap statue ya dicap yang 1 content 200 content lah
Hah? Nah, minta duit, ya wajar lah, susah minta duitnya yang aja. Jauh jenis minta duit ya wajar, itu mah bongkar jujur lah. Nying sih bongkar. Cukup ni ngaku aja ni yung jadi biologi. Karena ni bongkar tuh nggak ada artinya, ni itu sudah terkenal semuanya pembuli. Buat apa bongkar emangnya kenapa? Dia pengaruhnya nggak ada pengaruh. Dan bukannya itu saya kan peruntukannya dengan 1001 cara. Ternyata itu satu kunci baik-baik tiaunya memok cak komboji copinya. Betul nggak lidah saya? Benar nggak? Iya. Kak, mau kasih obat mà lagi ơi, kasih bệnh nghề đó mà. Với liềm nuôi muối lăng obat, vì có啲佢không còn買咗我幾錢有我啱買緊嚟. Mas cái này, như bởi nhiều ngày như nào, vì nhớ bộ muốn sợi dài cánh, như ta bukan không, như thiền mang cái nào, như biong thiền nói cá hành chút đi, như nhìn vô mà, như nhìn phải lì vô mà người ta này, như còn aja, ngay langsung semuanya bahasa ngay terima tuh Mas. Ngay termasuk ditantang dan ngay nantang kembali, ngay beli semuanya. Mau orang boy, itu tambah lah Kong Zai Wei ya. Kalau Chen Yin Wei kena Kong Zai Wei tambah lah要做Kong Wei冇做啊，敢講唔敢做啊，tapi Chen Yin Wei你boleh coba. Ini kan dia kan Pak Jo aja sih kalau Lintang kan. Hah? Nggak kam. Pak Jo jangan pelongai ya, hantinya nhiều mà nhìn à, nhiều mày khen Kong Wei gini. Hah? Itu mới còn chi bay với vậy nhá, bao nhiêu mới còn với à. Hả? Alhamdulillah li sen, buộc điกัน200% mồ dần講cái hiểu mồ gì cái nó dùng tiền chiên. Alhamdulillah cầm một tạm mua lại sen, cả lần kia này, nhưng mồ chạy, mồ buộc tiêu dùng à, nhưng mà ban ngày mấy bị hiếu ngày mà hiểu, cái ngày ta bị nhỏ năng, yang pentingnya ni buktikan dulu. Ngai memang kong lagi yang saya buka, ternyata buka kan begitu. Ni kalau ngai kami, pasti itu Mas kan. Ni yang kita mau ini. Kita pasti kong ada kena hanga. Ni percaya nggak? Ngai tidak mau berurusan sama orang yang tidak punya urusan. Ngai mau berurusan dengan orang yang punya urusan. Sabar manusia juga batas atau Mas. Balas budi. Itu mau balas budi. Ini aja hal asap no candi jeli lu ya, pian li jeli lu ini kurang ajar ya. Tai pian caranya sudah. Ini kong mai jibaymu. Karena ini udah ketakutan membela diri dengannya cara apa yang mau budi apa yang ngai mau bayar ke kamu. Budi apa? Ini mai budi. Hah? Người Hàn Quốc都budi mau ban ngày à, nhưng ngày giàu chính trị như chọi à, như mày là hàng ngày giàu chọi chính trị, dan như bao nhiêu điều pun sampai ya wajar lah, kan bukan yang bukan hebat, betul nggak? Jangan mau enak tapi lupakan juga ini. Ya wajar lah, suami kita giàu chính trị mau đi tetap bằng thầu luyện này, fit bằng thầu luyện là wajar lah. Iya kan? Kalau cuma bully itu buat apa? Còn hết chết nữa. Nó sao giống như là, phải cầu sớm đấy. Nó tình như vậy. Bukannya như còn như Trần Thọ Sánh dùng như thế này. Còn cô biết tiệm nữa thôi nha. Mẹ lên mẹ sao giống hả? Dia kan Pak Mi Afung kan. Nhà với. Ni mai yêu nhìn mang, mai yêu cảnh sát mang, mai yêu làm quỷ mang, ai yêu? Ở bên nhóc vợ con là bơi tiêu nhà mấy là được không chân?
mau ngasih ini. Ini kampian lo beli pan yang nyanyian itu men. Ngay pribadi aja mesti yang nhìn tolong aja masih aja santai tuinya sama dia. Ngay kon yang nhìn dia oh ni mai curi ni lah. Ya. Ni tahu sa kong fai ngay itu cuihan yang nggak ada pengaruh cungin kan tahu. Ni berani kong fai ngay ini kamsi tui. Dan ngay punya kong fai nhưng ngay aja kamtennya. Hei begitu kan. Cái này sắp xuất là biết câu trộm đầu gì nè. Cái nhớ li vẫn cùng với phim xuất rồi nè. Cái này ra cùng với một chỗ nè. Như còn nè. Dưới này đàn ngay tiểu nhà mình nè. Đàn như đi cùng với để ra cùng rồi còn chọi đàn ấy si dân cùng nè. Tụi mày chân nè, nó thành nhà là hình như nào vậy? Ê tao biết nhìn cái cảnh siêu này tao mà dưới lưới máy nhìn nó cái bẹt thân thấy chi bài à cái bẹt thân tiền chi à cái bẹt thân ngáp pì là thằng ngáp pì là ấy thằng nào tao mày gần nhà dưới lưới ở bẹt là ngáp má ngà chân nhân đi bắt nhìn dưới lưới đi cái nặng nữa mati tanah sorry dia biasa mati tanah mah bunuh penjara apa pusing hukum rimba berjalan nanti urusannya baru hukum negara jauhnya memang dia Yo. Betul nggak Pi? Kau nantang belilah ya limbah berjalan kau buli limbahku berjalan bunuh penjara mati ya tanam. Urusan kedua, hukum negara. Apa pusing? Cepatlah. Bukan lapor dulu, nggak penting. Ya, sikat dulu. Biar tak ada hidup lagi. You dead, I dead. Mana? Ini yang mana? Ya. Kau milih nggak? Thomas Kian ini pian chat kong boy Thomas Kian. Ngay thì tapi sampai linknya ngay mun dia buya ke pembuktian gila lisan. Dia pasti bukan, percaya sama saya nggak? Ini ngompera. Kita nggak mau kerja tuh cuma ngomong doang bro. Kita mau kerja transparan nih soalnya pasti. Kita sekarang kerja kalau nggak mian. Anggi buktikan ke luar bidit dan pasti nggak bahaya. Cepat. Thomas Kian, siapa ini kong jung boy me? Kenapa kita cầm ngay? Cái gì còn như hồ lì có sẽ rồi. Cái nào ngay sao chung ngay tự nhiên. Đừng nhấn như là buổi xí tiêu. Nhà mê ayu. Như bị chăng đâu mua dùng hay đâu. Còn như thằng còn bây giờ nó kia có là nó chụp cho mình là. Nó tự nhiên bị. Như còn gì nó thắng chứ. Có cái thằng ấy kia đó chứ. Chết bật. Nhưng còn nó theo ham rồi. Ngay mấy anh chăm như đó. Ngay hadapin như. Iyalah. Selalu mengganggu kehidupan membuli keluarga. Yang mana? Với thời đại thôi, như còn một thời đại. Ngay hàm như lạp đó chứ, kia tốt cái tình như là nha mi như bị cầm lấy. Kiang là hắn cầm còn quê. Như thế là siêu vậy giờ siêu một của mình rồi bro. Dạ, còn một của mình siêu vậy, chỉ có siêu vậy giờ. Tình như không được có phải siêu vậy giờ. Bởi vì nhà Liban nhìn bốn chục nhìn còn là chỉ cái hàm dụng siêu vậy giờ. Bởi vì cái Liban nhìn còn với cái long áp pì. Bởi vì cái Liban nhìn mỗi chơi à. Đó. Còn chỉ phải còn bao như nào với như nào với ngay sầm tay liệt ngay thầy lùi liệt à ngay tự nhiên gì tự nhiên này bằng này à đó mà tất nhiên cầm gì ngay rồi tất bukan nyanyi xin ôi xin còn mình tao tới còn ôi chi
Oh ini ngai deh kon ngai kamunya mungkin ini oke yang suka deh jauhnya mau sih mana mungkin dosen bukan nyanyi kongbai kan sih kalau di kota ngai kamel gila kalau di kam sentuh ngai masuk penjara jauhnya me kina boleh ngai tanya nya me jipa yang ngai kan siêu dong boleh ngai tuh satu tanya siêu ya mày cũng mò siêu cái đó rồi dân kan còn gì không ngay cầm một từ nào ra cái lagi bọn con ngay tiền ký đó tiêu kìa mẹ ngay bản thân ngày tiêu nhà mẹ tao mày xem ngày chín trong tiêu nhà mẹ mà à nhớ chơi với phiền chung như này với đã như hậu chiêu rồi à chụp cái bạc chết kim bùi à làm như à bùi à ha ban phung mà nhớ tao mày xem你骗去了。做几百条路做条路骗出来呢？你想改简单，我给你调呢，没做不同样行业。呸！你莫用来把握，你想你新橋用嚟嚇睇咗4年咩？48年新橋你冇事情嘅嘢你嚇新橋你咧又有呸嘅人，因為48個，你都你833號，喺你就係神欺負新橋人，呸！因為我同志，而家神仔呀，可以咁喎。你話新強人咪都是前人咩？kalau 我新強人咁對本一千超人防衞新強人，我少啲新嘅人喎。我之前啊，我打呢啲新強人聽你打喎。但近你冇種新強人嘅養生啊，你 fitnah saya loh。你講快嗌但時候你用少啲欺負新強人，安靜咗做乜嘅？啊，咁我叫你把氣都講嚟嘅，都嗌咁發生發生啲東西就乜事？嗌冇沙啦，嗌被將你帶嚟晒咩？見柒你帶嗌唔見帶咗嚟一見柒，nhưng ngay bắt đầu cái nào, yang penting ngamin trên sana, lup yang kalau ni nggak percaya ni tagih lama. Ni kapan coba lagi ni kong bayi hok jong membuktikan pun jong ni kena tiaunya ni teman-teman. Ha? Ni jauh jibai theo lùa selalu membanggakan ni antol itu. Ni jibai lu ya, main ni yang mau kunciannya. Dengannya lu yang mainin terusnya kemampuanmu di mana? Hah? Tapi lagi lapor Timur Pati emang kocai ya. Emang kenapa? Emang kenapa? Lapor apa? Hanya lapor tagi loh. Ngali halugi ya. Emang yuk kena mainnya. Kenapa? Hah? Nggak pegang nih. Anggil lama gitu. Ngali ya. Ni anyong ini. Ni ka tamping tempat dia tainya. Hah? Ni là Timur Pati lên đấy, ngay tàu lên đấy. Nhưng mà lần còn với mày elangan jangan. Ini sudah kelewatan jadi manusia. Iya, nggak salah apa, lapar aja. Bukan nyanyi yang menantang. Kok lapar? Cemen kau. Mau habisin saya tanpa mengenal Anda, membuli saya tanpa ada bikin masalah sama kamu. Emang kenapa? Kenapa buang? Emang kenapa? Emang kenapa? Buang kenapa? Emang ini saja kenapa? Nggak boleh. Nah, buat motor saya mau ke kebun nggak boleh. Emang kenapa? Emang kenapa saya sudah bunuh orang? Ya meji ya. Kongci ya. Kenapa mau buang? Malam kan sampai blok itu. Jadi, ini tanya lagi Mas Kian. Kenapa ini sih hanya konvoy tapi sih enggak? Kenapa? Enggak lah, enggak akan buang. Ini enggak ada masalah apa-apa. Saya bukan tolong orang. Nah, memang kenapa?
Emang kenapa? Akal saya mengganggu orang? Ada nggak saya ganggu siapa? Dia dasar hukumnya apa? Hah? Dasar hukumnya apa? Ini disang sampai lah. Hanya nyalinya anjing kayak begini cipainya. Siapa yang lu panggil? Ojo gitu, oke. Ancam. Lapor aja. Ancam nggak buktiin kotor. Kalau lu salah lapor, nanti lu yang menjadi gua lapor. Lu lapor aja sekarang. Semuanya sebelum lu lapor nggak serahkan dia bukti sana. Lapor aja. Cepatlah. Ini Bang Ngai bodoh kah? Ngai juga bisa lapor kamu bodoh. Cuma Ngai nggak perlu lapor dulu. Ngai lihat kau lapor dulu. Anda berani bikin laporan palsu ya habislah kau. Karena Ngai media press. Juga dengar dulu kau. Ngai kepala cabang tim Suspal dan media propam. Tengah hal kemudian ya. Tengah. Ya, jangan kuasa hukum berkong baik. Cepatlah. Ngai lembaga berkong baik. Kau ni polisi mah. Yuli apa ya? Kau berpen polisi aja. Santai aja bos. Nyali. Ternyata nyali pan nhìn của mày chi bài nyali pan nhìn mày chen phụ mẫu cho đeo nhà mẹ ngọ. Nyali pan nhìn mua chạy cho đeo nhà mẹ. Còn chi bài vậy. Nyali pan nhìn chen phụ đeo nhà mẹ một chạy cho à. Lấy. Đi dưới cái cặp bà con. Sorry. Ya, oke. Yuk, kamsa. Ibu ini boleh. Oh, boleh. Iya. Nakal, boleh. Iya, Pak. Boleh. Boleh. Gimana dibuktikan, Wah? Ya, yuk, kamsa, ya. Kenapa cuma tangan kosong? Kenapa tangan kosong? Nah, tangan kosong ini harus tahu siang. Cepatlah. Tapi kan manusia sih, pengen mau tahu ya, nongol sih kan nih, mangai aja. Ya, omong masalah lapor aja. Kong cipai cinta, tunggu betul. Lapor mai, emang kenapa? Ngai mau cewek mai, ngai dicoba. Emang kenapa? So, ngai mau cewek, ngai kim mama kia, tunggu betul. Kali tanya sama, ambil ya. Ngai tanya. Ngay tôi mới về treo. Rõ là. Thế là. Rồi sao là trong như con nó ra. Tôi mới về treo nó chân hết chưa mấy. Mấy treo mấy con ngáp đi, mấy ngáp bao nhiêu này à. Ôi, ôi đó. Ôi mang. Ini hak Naisa. Nganya lidia meten hai là mà kìa. Ôi có kiểu. Ôi có kiểu à. Emang juga ributan.
Hah? Eh? Kota-kota sini lagi baik ngomong tayu cuma hanya begitu. Nggak ada sinian lah. Ternyata kita kepikirannya ini. Itu tidak ada backingnya, dia nggak akan bisa bikin dia. Dia cuma membuat tuh situasi yang tidak layak punya. Dia berbicara bohong tong kosong nyaring budinya, ya. Dia adalah manusia pecundang, bagaimana? Kemajuannya kayak gini nak, bukannya nyalan kui an kungku me tanya jalan tangai me, bahwa orang mau pukul saya sampai di longa atau sampai pala putus atau gimana, mana cepat. Anda bully saya, berani ancam saya, kan kurang ajar kau. Nah, ngadu lagi ke ranah hukum, hebat lalu kau. Nah, aku pergi cari rezeki aja kau bilang aku maling, kan bajingan kau. Hei, kau berani lapor kah? Lapor aja. Aku nggak bisa lapor kah? Hah? Hanya kau yang bisa lapor. Hanya kau yang bisa terima hukum. Lapor aja kau. Kesabaran manusia ada batas kan. Ini bisa sampai ke Prabowo. Mati, cepat ah. Mak dia kemana? Akan dia agak bukan langsung telepon. Cepat ah. Akan bagi kanan. Cepat ah. Nanti ya. Ternyata ngajibnya mina, you骗你那个，你骗你这人了，你骗你这人kan, kenapa你这itu sebenarnya? Nah, kenapa itu sampai anggap begini sih? Nah, kenapa itu sampai anggap begini sih? Dan siapa dia? Như này sao? Lấy máu rồi. Còn mắt cái nhìn lấy máu. Hah? Oh, Pepsi paya 500.000 ini mesti lagi. Mesti lagi lah. Tetap ditindak lah sama saya. Sini lagi. Ya, cepat lah. Ini lagi. Well, 8,000. Nghe bị cái gì? Như thế. Hả? Ngày xưa cũng 8,000 một đấy. Dia sih phòng 8,000 rồi. Mất đi. Điều nhà này. Phía tông chơi cái vì còn yếu cho vì. Mà ini yang sih dari musim sisinya dia ini. Ya, kalau ini yang sih dari musim sisinya. Hah, nggak lagi lui, pakai kau gitu sih ya. Ya. Masa sih? Lapor aja. Masa sih? Ya kaca mobil beca iya. Lapor aja. Kan yang gertak bahasa kayak gini ngapain respon mau lapor deh ngemi pakai kaca beca, pecahkan aja sekalian dia lapor aja. Jadi kan gampang punya. Emang kita pikirin apa? Di sini sih kan langsung santai aja. Kita nggak melakukan tapi dia berani bikin laporan kan lucunya Meji bayang hobi ya. Ya, habis ya, habis ya, soalnya. Oh, ya iyalah, infeksi langsung, YouTube lagi ya. Tapi mau nak cuci lagi, nak cuci lagi, biang imang infeksi langsung ya, YouTube lagi ya. Nanti ya, điều nhà mẹ rồi, nhưng mà phải bị ảnh hưởng này. Có
Thomas, Thomas. Ya. Ya. Ini yang itu kayak ini Liban ini hak sawah ini ternyata ini Liban ini seorang pencipta namanya. Ya, hanya yang bisa membongkar itu ya. Kalau gitu ini kalau bejang ya, dia nyampe semua. Nah, kalau gitu cuma itu boleh punya apa sih lah. Kalau ngay mà có lẽ nào với ya ternyata gitu kita harus tahu kalau pegang itu tadi masih sak betul nggak? Nah, pinjam kipai aja bilang itu pagi kita pinjam duit, bang kipai aja bilang itu bang kipai lah itu kita bang jangan, saya tak tahu kan ini kipai dia bilang itu don, ya bilang itu dia don ini siapa? Nah, ini kalau tahu sekian sekiannya, itu yang memang oh itu yang bang kipai memang yang ini aja. Nah, bang kipai punya jadi bang mendukung lah, punya jadi bang ini anggap dan di sini melawan ngeton sadarinya salah satu rombongan Kong Yuli Kuruan Kam dan semuanya Kong Mai Cipai Pekingan Tuhan Mai Cipai semua dan tidak Mai Tiao Nyame yang mau cari coy ternyata ini udah mau Kong Bai jangan Ngai udah pilih penjara lah Tiao Nyame Cipai dan apa ini nggak bisa membuktikan Ngai udah membuktikan semuanya Ngai terima apa mau Tiao Nyame yang kenapa ini Bengkam Tiao Nyame lah Ngai udah siap dengan semua risiko Ngai ya dan gimana ini dan kita cukup Tiao Nyame pun Tiao Nyame dengan ini cara begini kami mungkin orang dan Ngai terimanya tenangan itu semuanya jom Ngai Tiao Nyame lah merasakan kota Singkang hebatnya di mana juga semuanya tidak mampu kau lakukan lah juga kau cuma gonggong doang ya semuanya hanya mau melakukan orang terima juga kalian semuanya nyalinya nyali terima semuanya nyali tiap nyali semuanya mau kong cai wei lah ya因为我家家洗鞋也不加冲洗也不敢洗就这样semuanya harus tahu punya waktu kau itu instan dan itu ya ini lo ngam ngay xong hiểu không cô chỉ bay theo rồi bé ba cho quay theo mà những người chỉ quay theo có bao giờ我哋嗰年咁啲水咩佢嗌知你嗰啲水冇啦我知你嗰啲水係嘛我知你嗰啲水啊冇咧有冇我知你嗰啲水啊格貴點知係啊你水多少你水多少你冇講白車上水ya ini mau kompetisi saya ngaji di kali saya mau nyanyi saya di Holy Kosan gampang pak tapi cuma penalo juga yang itu coba kan isu jangan pensi loh macam macam tu ya cepat lah nggak tanya công nhân Sài Gòn tapi mau lu Sài Gòn nhân Sài Gòn kan mungkin sekolah di kosan baru cuma sekolah di kosan saya ngam yang ujung tadi cepat lah langsung balik cepat jengkam ngaji di kau ni saya ni kamu lagi mệt nhìn jangan lu hal ni enggak ngaji di kau ni saya di kosan gampang cái theo yang chúng semuanya ngai kenal kok cái tamu sen bukan ngamuk sen theo di kau hal ni langsung balik sen lu yang macam
你水多呀，水多陣係水夾咗邊啲啊？冇啲掉呀咩樣嘢？你咁少啲河嚟過成樣咩？啊啊！我呢冇少啲嘢嚟講掉呀咩樣？Karena ini di konca pengadang kamu, paham? Ini jangan bawa nama-nama ini hotel cucu. Selanya saya di konca. Kalau ini saya di konca, datang aja. Nah, ini angka mai holy kosanya. Emang dia pernah ganggu kamu kah? Nah, ngapa selesai dong kalau ada tamu datang, kasih tahu. Tetap ngay cả chuyện bạn người ngay dưới vẫn trong xe mất còn chi bài à你都搞定了đó là ngày 10 phần thành đấy giờ ngày 10 mà lúc đó sang tay ra mấy siêu nhà là mấy siêu nhà phải mở nhà là mấy siêu nhà jika yang sini yang lima bisa turun mah jika kita kalau jika payah lebih hati tu kalau nggak payah tu jadi hati lo kan kalau mang juga hanya biasa mau hakin lo kui ya hanya isi jualan tu mau kerja hasilin mau ngalan tu dia kan jangan mau lanin ji ya karena san jong nhiều du là nha nhé nhìn nhìn chỗ chi bay là chắc cái nào vậy nào là tao mà vậy nào ya nggak ada duit chi bay còn chi bay itu nhìn còn chi bay à là chắc cái nào như là như thế nào là bản chất của như thế nào mà hiểu hay là em thế nào à như biết không như nào với vấn đề ui cậu ăn lại cái nói là như thế nào mà à để tới đi xử lý xong cái gì rồi à gì đó anh ấy có nhìn ngon của mà dân à dạ có nhìn lọt ngoài chia mà nhá bộ buổi xíu bộ buổi xíu ha bộ buổi xíu vậy là họ hình như lộn này mất rồi bôi Po? Bapak? Ya, kemudian. Ya. Po. Oi. Po ya. Ngay pegang senjata gini po lah. Po. Oi. Po. Có ý gì ngoài. Sang guru tau mana? Sang guru yang kumpul supaya manfaat Jawa. Jitlok tetap ngomong miang lah. Nah, ya. Kemudian, mang tidak mau bicara biar ketemu. Ngayin ini nyetel masihan. Kalau ni Petlina mau thay jaya selin, ini siapa saya kêu đi đâu bang? Lina. Ya, ternyata semuanya udah tahu. Ternyata ini sih juga ini banyak. Bây giờ nó có nhân đấy, dưới tận, ai nhà mình chỉ phải bún chi phí đem tôi nhìn đồ hành trộm đều ở tiểu nhà mình, như là con máy chẳng bảo mấy, à, mà sợ gì, cầm không? Ya,
Memang. Kau ini manusia bodoh. Orang juga manusia. Jadi manusia punya akhlak sedikit, ya, punya sopan sedikit dan kali anjing. Ya, punya anjing sedikit kau. Ya, jangan hidup tuh hanya tahu pintar ngebully, ngehina, ngefitnah, tapi berani nantang, gonggong saja kalian semuanya. Ya, tapi nyali kalian semuanya kayak tai semuanya. Nah, mana hebatan kalian? Nah, hanya mau jadi orang hebat di Facebook. Nah, miskin masih banyak tinggal kalian. Nah, mana bikinan kamu? Siapa yang kau punya bikin? Nah, dan udah berapa lama urusan kau dan saya tuh sampai hari ini pun belum bisa kau pastikan dan kau buktikan. Di manakah yang kau bisa melakukan untuk hancurkan saya? Mana buktinya? Nah, hanya kalian pembohongan publik aja. Penyebar kebencian, ya, tukang fitnah, ya, merasa sok kenal dengan aparat, ya, punya backingan. Tapi mana? Siapa yang bisa kau tindas? Jawab kau! Ini negara hukum, bos. Ada rimbanya hukum juga. Ada ranahnya hukum juga. Ya, jangan mentang-mentang sedikit punya usaha, kau tuh bertingkah kau. Nah, ya, kalian gak usah banyak alasan. Intinya kalian tuh semuanya manusia nggak pakai punya. Ya, nggak punya rasa malu. Malu pun sampai saat ini pun apapun yang kau bisa bully, kau bisa ngancam, kau bisa apapun, nggak ada yang kau bisa buktikan. Nah, nah, hanya ingin bertak orang, caranya kalian punya kuasa. Kuasa apa yang kau punya? Pukimak semuanya kalian. Nah, anjing kurap aja masih tahu kurap. Kau lebih parah daripada anjing kurap. Nah, mau hina orang tapi nggak punya duit, kan gila kau. Nah, mau nantang orang tapi nggak punya duit. Apa yang kalian hebat? Hebat di mana? Mau hina orang tapi sendiri nggak tahu udah jelek banget. Hebatmu di mana? Hebatmu di mana? Bersihmu di mana, anjing? Makanya yang paling hebat sebenarnya saya kan. Nah, yang paling bodoh semuanya kayak anak-anak buahmu maupun anak angkatmu si Pai itu pincang itu loh, Pai itu penipu itu semuanya. Yang paling hebat ini, yang paling jago sebenarnya itu di sinilah saya. Tidak ada takutnya dengan mati. Penjara pun tidak ada takut karena tidak bersalah. Ya santai ya. Nah, yang lain semua bisa kau gertak. Coba saya. Nah, kau udah bully saya narkoba, apapun, malingan, nipu lah, apapun udah kau bully. Kau buktikan lah. Ada nggak kau mampu? Kau mati, saya mati. Nah, kau nggak tahu malu gak? Wih, nggak malu gak kau setan? Nah, nggak lab kau ganggu. Lab kau ganggu. Kau posting, kau fitnah, kau edit, anjing kalian semuanya. Nah, hebat gak kalian? Nggak punya rasa urat malu gak kalian? Nah, taunya mulutnya kotor, lebih kotor daripada mulut pepek kau. Nah, jawab kalian semua. Woi, pokoknya kau kan bajingan yang paling tua kau bodoh. Mana kekuatan kamu? Nah, anak pincangmu mana? Yang tukang tipu duit bansos tuh. Nah, si Lopa itu. Mana hebatnya? Main Facebook aja cari masalah. Memang bajingan kan. Ya, dasar nggak tahu diri kalian semua. Masih aja bilang mau hina orang. Sendiri aja nggak tahu diri. Nah, woi bodoh, mengapa kau lebih ganda? Kau jual puki anakmu ke luar negeri, penjualan anak kau.
Perdagangan manusia kau. Kau nggak bisa dirana hukum kah? Bisa kau. Kau perdagangan manusia, anakmu aja belum, baru tumbuh dewasa aja kau jual kau. Nah, kau usah ngomong Pukimak lah. Kau tuh cuma nggak jelak-jelak apapun alasanku. Kau apa Pukimak juga kau babi anjing kau. Kau ngomong apapun nggak akan nyambung kau bodoh. Nggak jelak lah, ngapain jelak? Karena nggak ada salahnya. Ngapain? Karena saya tidak bersalah. Dihukum emang kenapa? Salah pun tetap saya terima hukuman. Emang kenapa? Nggak ada salah jalin hukuman. Bagus bersalah. Biar terima hukuman. Kan puas saya. Anjing kau. Nah, paham kau? Nggak salah aku jalanin hukuman. Bagus aku bikin salah. Biar puas dengan hukuman. Babi kalian semuanya. Ngerti nggak? Kalian sogok oknum aparat. Penjarakan saya tanpa salah. Buat laporan palsu semena-mena. Sekarang kau lawanlah dengan lembaga saya. Ayo. Biar buat kalian pusing semuanya. Nah, dengan kalian begini, main kotor begini, kira aku nggak tahu kah? Woi, cepatlah. Hebat lalu kalian main belakang. Kira aku nggak punya bukti, ada punya bukti bos, tidak punya saksi. Tunggu aja, kita kan mainnya santai. Nanti tinggal ke Polda aja. Paham kau? Bila perlu langsung ke istana presiden. Paham kau? Jam chiu kan, kalian kan? Moped kan? Moped kan? Con chín chủ lại Berlin juga. Như bà nhìn mũi nhìn dòng sử dụng này là bị kẹo như vậy.